Into no be oyare yakasa recently. Bibia ye kama. Bibia ye kama na near your one said the last time I met the Beshia, you know. About 3 weeks ago, you didn't come on was okay. Say Ghana Mojuma de maybe Ghana Mojument, you know. Say moment was what I'm so yesterday. So to me we Ghana Mojuma sa man. So no jam quite crass moon. It did not force a joke. Adofon mo yedaswa ewo the Church of Rabbi ya yenia yenim Odiifour kese wo man Ghana mu Odiifour Kwabena Tawiah na safo da no na ensensem nenam social media so enenam so ma yebepie mu ha enne na ye ba ye no yabatu yasum nsem ankasa enya asem ketwa anokresem se yen papa Odiifour Kwabena Tawiah onka tiasefo hu biem ewiase beni na ya sapia ben enua be ma bi ono nso ye beto no ewa ye bebisa no no nso de ekoso do ehu de wate ene de nti a wo ha ene boam ne ma na kwa ba me ma kwa bo ye na majimoso mpacho odin ene onso onipa ban yo ye frame Odiifour ya wasante ma sorry ene ya West Temple ewo kuforia okay ampa Odiifour de oyemia me papa na se me come na yonkufa a chain say ono wo me mene na nante for about 20 years ni amen na nante satam kra me nyambe di sofo ono na o share men come tente so to manum say nia wo ye o wiase na nya na beboa but wo say onyankopon adwuma na obeden obeye ampa ebe mu nti na otwe bia yeso me ba ne nchen ye di nkomo ye kasa bibia ye kama Christmas, me my banning chain, New Year, my banning chain. Even last month, if I say last 3 weeks, me banning chain, I me didn't come. Te then answer how much be 2 o'clock. Me honor so for Kwabena friend me say asema abeni. I'm say how? Papa men ne kasa de bia. Onyare bibia nye no. Enti in fact, na I ask film kakra. Ayase fem kakra no ye nipa bia chese openi pa odonipa na otiti nipa oyeja otiti nipa because menna nante na menim nia wotumi ye menim nia nyankopon tumi de ne ye ti aya shock am obia yes woti ya na wofi kofodua meti ya na mefi kofodua ede ba aya shock am obia because onyare obefa papa befa phone wa frame K or friend me K was K who aims movie was Brazil yeah na maba me friend I was okay and yentumi short na waba into no be oyare yakasa recently bibia ye kama na near your one said the last time I met the Beshia you know about 3 weeks ago you didn't come on was okay say Ghana Mojuma de maybe Ghana Mojument you know say moment was what I'm so yesterday. So to me we Ghana Mojuma sa man. So no jam quite crass moon. It na force me dem force a joke because oba na nchi no be crack jokes na dey. But no me so oni me oni masem woka. Now also you Odiifour o ye honhom ni panti da yesum bia mba because ayi obia wanwa obia wadire no say eh sa keke. Yo what be that question? Na last week Sunday no. No, last 2 weeks, Sunday with me last 2 weeks. Na adebeche Sunday no, me da me kunwa mu na me bopitri. Na me bopitri na ise me hu say dua bia bu, dua ebu no enye dua ketwa. Enti me du asore Sunday kura me maye bo ho mpai sa. Me hu say odupon bi betutu e wo Ghana. But me dim ni pa account ye mo mpai ma no. Enti ye gira mo bo mpai o ma asore be 30 minutes. It in fact, I didn't see and then some friends let's say na be me na ho pe. But me huni pa kon. It ma sorry for na Sunday o say na say asema wo kan say mo ho pa na say wa papa na asema ba beto no. Yes na me dani did the try me but na me nimni pa anti asema na me nimni pa kon. Nti ejira mu bompae o ma sorry say no ye bompae because ti empire body mu no nyamenu no kura ni metini so last week Sunday metini so bompae body mu I was sorry them all but na me nim
where the thing is coming from. And it's a damina hope. Asem nenya baby. Nti no sesi ano efi ha kono anamontuo ben ena futu ben ena odi betu drama Ghana for show. You near make catcher or mine Ghana. Any money penyinara one Odiifour kamata we nanti one po any nanti but o ma tenen campaign. Me catcher Ghana mine say and that's all ensign. The Bible might say or 2 Kings chapter 2 no say Emra Elijah ekono. Bible say na ntuma ne sane ye den ebegu Elisha so my Elisha the two adwuma ne so. Enti papa kode na mum ni sunsumu de enkoye. Ni ya yetiase ye bekoso aye na adwuma edana mo achi e de ama man Ghana ma o man na be ye nhira. Ni ametuma ka che o man Ghana ne. Opini ebeda wase ko na bi su bebie mu a ebese pia be ona ye ne wo edi nkomo. Menso me dem asepa. Ebuja for yen papa Odiifour Kwabena Tawiah no hunsema ene ekoso aye di ho enkomo na obi a ebetimi ne di nkomo bia so ebe pia be no na ensem no no nso no nkyire mu obetimi de asom ye no ye de asom. Baba Tawiah de ba bia o na de o mai ni na mo ha. Baba Tawiah na de o mai ni na mo ha. Baba na de o mai ni na wa o. Mai ati ni ba police anka wa. Ni anka o dia o via. Police ni anka o bia o via o. Mai ati ni ba o. Mai o na o mai ni na wa. Kwabena na de. Na ba ni ze. Kwabena ba ni ze. Wait. Basta